Sasa mambo mengine tumetoka kwako, tunatafuta seneta mwingine ambao ataweza jaribu kufanya kazi, lakini mambo ya gavana sahau kabisa. Thank you so much. Tunazungumza, hata mimi nilikuwa mfuasi wake hapo mbeleni, lakini tulipogundua ya kwamba mambo yake ni ya fitina, tukamwachia fitina yake, ndio sasa nataka kuingisha paka bunge. Obugabana asebono iga obwo kongo mugeni yako liyo obugabana bobe ekora tari goja konyora anyiga kurigi ne bitina igonga aja kugambira anyiga kugambira inana kiagara no mo MCA na okorire gasi bobe na kumurama igo to ya komo obugabana nyamire ni manato korere gasi na to korere gasi tigagende sobo arole chomba alisie kongo tikana ne bitina goja se wodi itibo ne bwata banyana ande kene kira to kishie okongo ndio turakotebinga 2027 ndio kuganyete ogenda koji kulisi chobe cha ukali. Tumemchagua, hii ni mara ya pili. Walikuwa na seneta Amini na nani wa gavana nyingine hapo mbeleni. Walifanya maendeleo gani alafu Nyaribo akaja kwa ribu?